Hakani kajing halang lawan banyadon lang da ubah BB Makdo Presiden, ubah BB Selyang Secretary ke SKRS, hakaba kilapen pau balalum ya kajing halang jong ki VEC na umling bat jirang blok, bat ansa khotru ya kajing halang ki VEC ke umsling bat bhairambong hakisngi bansawan, banyamir jumut halo kani kajing kamtam ban rai ujurno da ka PIL syakayeng kashari jong kejala Meghalaya. Kini yalam kali ya thuru balingba kani kajing yalang lapan pau ya kajing sokya halor kajing bom pelat pisah ke sorka jela na kabenta ka baitiar hendai la pelat tang ya kapisa ban siu syakinong tre job card kum juru halor kajing bom pelat pisah na kabenta kajing penenkam ya ki skilled but semi skilled labor hakikam balamang ban pentre ya ki kenro ni ki kam ki bakam kya bat la ajumut syaki block office ban penduk no ya kajing penenkam ya kini ki skilled but semi-skilled labor. Ka SKRS klayo banyatairu bandawa na kasorka jela ban pentre kambiang ya ki Area Employment Council namar bun ki AEC kimtre kam show bat kani kalau syupen serwaka ya kepisau paiba bat lapen pauru badan ki VEC Kibam Shimlayo ya kapisa balamang syaki chairman bat secretary jong ki VEC ban ya ka bailat baiwan bat ikijing don kam bapher lengba ka PMC nakaliang kesunjuk kala dawa na kasorka jala ban pelat no ya kani kapisa kabala sakut mentala sansnem AA. Syusyuru nakaliang kesunjuk kalapan pau ya kijing jong ki VEC halo kijing don kam ban pa iki attendance jong ki no tre job card syaki block office namadon kishnong ki bombyang ka network mobile bat la dawa ban pa iki attendance lingba ka offline mode ba haduk menta ki don ki VEC ki bala sansnem ka pending bill ke jong ki harbili bat ka PMC ka de ka bha ka banakaliang jong ka sorkar lembak ki blok ki lapan mang kum ka bailik baiwan ka bai register bai kot bai sla syaki chairman bat secretary ada ka pasang ulo kolong ba kidon ki VEC ki ba hadu menta ki padyok pudyang ya kani ka PMC ka ba ki khati R% na katu ka estimate ka ba lapan mang lengba ki office jong ubidio kabar ngeliok banyakren ha ka bide bat kani ka skill bat semi skill Tikum mengitip hakajing pentre ya kanika skim MGRJ ngidam tam iki misteri ki beladan gajing nang kumno ban kenro kumno ban snai ki cekdam kumno ban snai ki jing sna ki ba kat kum gajing tre la dekat kum jinglong jong ketu kam kaba semul mo kolong ba ya ka wages le ka bai bela jong kini ki skill bat semi skill hab ban siu da ka bai material musu anuksa ka project ka bengiyo haus nam arajar arfau ngila pentre ya ki skill bat semi skill kat ba ka pisah hadu mentang yang patyo ban siu boinong ikiti ki semi skill bat semi skill tekalo bu jeng ya ki VEC amar ni hapan sim da ka wipat ka bentang ni hapan ba da ka ramru ban siu bai bela jeng ikiti ki skill bat semi skill bat ka bini ba ka ni ka bentang nakaliang jong ka ji keduk lang mentang sengi ngila sim ya karai ba ladalong ka ni kerkom kan bah sibun ya ka sinar di blok bahkan penduk no ya kani kejingbu ya ki skill bat semi skill namar ba aman lagi job card holders ngitip ba kidon ki misteri ki lanang bansna ya ka check dam ki bansna ginu di project ki balong kat ku ki estimate ya kabi ba kani ngisi mekrai ban bu ka jing thok sarkar bade ban penduk pendam no ya ka skill bat semi skill namar kan bu jing ya ki VEC ban pentulun syahmat ya ki kam jong ka MGRJ kawi pat ka jing kaba nisya magi ni kisni gidon ki VEC ki ba kimyo shu ya ki vendor kadau kolong ba ki vendor ki ben po snong kim tre shu ban sim magi kam namar ba ka jingslam palat ban siu ya ka bai material ka ba ka state government ka di ban siu ki vendor kumalong mene gidon ki VEC ki ba hadu mentas sansnem kim patyo ya ka jingsiu ya ka bai material tikumno on beteng ban kersan bai tiar ya kita ki VEC ha ka jing tre ki project ki ba fair ladang ngim sim mo order ro ngiyo ngisa pressure haki video haki district officer bade ban sim ba ki wa order dan re ha bang sim ki wa order ro kemut ngimyo apa de ki nong kersan namar ba ki vendor kidon ki VEC ki bala ut lana menta ba kimyo vendor su namar ba kim tre ban sim ya kan ka kampan kersan bai tiar na ka daw ka jing slam palat jongka state government ban siu ya ka bai material Bepat kejikut kejengi menta kesni kelong ba nakaliang jong kinong kitkam jong ke VEC ki ba hapo ke jirang blok bat ka umling blok kila sim ya ka jing ai jingmut jong ka senjuk
balada ka sorkar kamla ban siu depno ya ka pending bills material kabalasa mentala laisnem sausnem kepada ki engkau kekat komjustu ujungi kalapoi de ki lai arpo lai fokrur tangapo riboi district ngimpat yo lut ya kijingken jing dia andai ngisubu kumta de kumbulong menta kani ka pending bills kala de nadu kisnam arhajar arpo wei hadu arpo lai menta tina kayang juga sunjuk kalabu kajing terwa syakhamat jung kinong elam ba lada ka sorkar kamla ban siudap hapo jung kini kindiak banai kamut nginiat syakhamat naga benta ban file da ka PIL syapo ka high court ka buron naga benta ban tuklar le maka bidi bakani kajing slam jung ka sorkar ban siu ya ka bai material syaki VC gibran haki district ke jonggi jung sekretari jonggi kaba nilai ojing tep ka watikna ba bunai jun at trek ke pisah ke pelapoi ke central government siaga state government kalong gombalai sepak krotam dekat baga pisah ke pelapoi ya pori boy nak mata ujing siu materials kalong tang kumba kharway krotam ke jingkli ne ke por kalong sano kan ke jak ne ke tam sano ke lai belem siu dap de lai sepak kror tam ke pelapoi man pendap ya kini ki bills ki basa siaga VEC kini ke deka points ke kwa bandram ke appeal se government ba ke de ban siu kloi no ya kini pisah pelapoi haka state government lais pak krotam bahkan siu pendap no ya kini bills material bills syakadong riboi jemi balane sekretari district